Bez obzira na to koji internet pregledač koristiš, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera ili Google Chrome, postupak pronalaženja i preuzimanja informacija u svakom pregledaču je isti. Sa obzirom na to da je količina informacije na internetu enormno velika, pronalaženje informacija bez postojanja pretraživača je praktično nemoguće. Kako ćeš pronaći informacije koje su ti od značaja koristeći pretraživač? U polju za pretraživanje potrebno je da formiraš upit unošenjem nekoliko ključnih reči. Ukoliko želiš da pronađeš informaciju o Nikoli Tesli, dovoljno je da kao ključne reči upita uneseš Nikola Tesla. I čim budeš praktično počeo sa unosom ovih ključnih reči, dobit ćeš ponude pratećih pretraga sa ovim ključnim rečima. Nakon što potvrdiš unos klikom na ikonu pretrage ili na taster Enter, pretraživač će za svega delić sekunde pronaći i prikazati preko 50 miliona rezultata web stranica sa nazivom, adresom i kratkim sadržajem koje onih web stranica koje u svom sadržaju imaju jednu ili obe ove ključne reči. Ukoliko želiš da pronađeš informacije o muzeju Nikole Tesle, onda je potrebno da svoj upit modifikuješ tako što ćeš dodati još jednu ključnu reč u njemu, muzej Nikole Tesle, i kao rezultat pretrage sada ćeš dobiti samo one web stranice koje u sebi sadrže sve ove tri ključne reči, muzej Nikole Tesle, pri čemu su obično najrelevantnije prikazane na početku. Kada klikneš na neki od ovih linkova, pretraživač će te preusmeriti na sadržaj odgovarajuće web stranice. Znači, klikom na ovaj prvi link dolazimo na web stranicu, odnosno sajt muzeja Nikole Tesle.